whakalawhala ia tuhane e tau whala tātu tupu ke la tamai awhia whinei. Whamua koe toko wha e tangata fōu ne kua mōua i hanga ngau tingi whiwa ke whahi tapu nei kua hoku tua e matanumi ala ke lemo furu maone tangata ne kua whakamūli e whahi malolo senu kua mōua henga ngau tingi. Koe ngau tingi ne kua pehe mai koe whālai whanga kehe moe kua mōua tuai he mga honei koe tingi nume ala taha ne kua hoku mai ke motu kua tataini me ngau tingi ne kua lauia e aturonga mo kiripasi. Koe taha whanga fōki koe dengue hemorrhagic fever po ke DHF ne kua ke lea lahi mai ka eke ke lea lahi mai ke masi tangata. Hai pehe mai he whahi malolo seno nā kai koe ngangau nei ne kua hoko mai ke motu. Koe tautau hawanga fōki kua mai ke tangata ke moua e taha ke he wha mai he tau ngangau tingi nei he hana mui kai nā kai mai ke moua langaua he taha e whanga tingi. Pese ni ai ko whatu mawanga e tau hata ki anga e whahi malolo seno ke he tau tangata e motu ke mailonga e tau puipuianga ke tukutuku heo whai tau numela namu moe mo e tau matakauwi ni ko whanawhanau ki ai tau namu. Ka mana ki anga tau nā kai lau ia lahi e tau tangata e motu hako e tau ngangau tingi whiwa nei. Koe pongi ni awhi ne whakahoko ai e taha whakakoanga he tau lidipu he whono e ke pole ke lata moe mailonga anga. Moe whakailoa ke he taha ngangau ke lea ke laulangi koe HIV AIDS. Koe niwe taha ne matutaki ke tau whakahoroang he atu Pasifika ke lata i moe tau lidifu ke he tau whono e ke pole. Ne ko mai ke tau sea e tau whiwhirianga ke he tau ngahua moe whakakisianga he ngangau HIV AIDS. Ko ia ne kua whiwhiri ke hukuia niwe koe matua e ke pole ko talaisi tama talaisi ne pehea ia kua lata ke mailonga he tau lilifu e ngangau ke lea nei. Haya ni tau nomela tau ke pole nungu kisia. Nā kai mau pōpo whoki. Si ai hanga hamta e whekau kai ke lole tuanga he tau ke pole. Ko lata ke tau ke pole ke tangata tālanga mata whakatu whono. Ke tō mua ke lata ia mai whakaholoanga. Tō mui mai kei mai kai tau tangata he tau tōra mota. Si whakoe whoki ni ke he lau mata ianga he whahinga hua malolo sinu. I hie whakaholoanga ke hau nei. Koe whakaholoanga ke lata mai tau ke pole. Ke manatu he tau mumui e puhala pui. Kai ke watu ke tau whonoanga pa hingo e tau manaka watu kei. Ke tau mutu ke. Mailonga e tau mumui whakako tungune whakako mai he tau tōra tau mungatua. Pese ia nā kai la whai tangata kua lau ia ke he motu, kai lata lahi ke whakako e tau puhala pui e tau tangata mai ai. Hai ani fōki ke mga honei whahinga hua malolo sino ne whai hala tōru atau puhala whakako. Ke he puipuianga kai hai ai fōki te muta whona nga hola tōru kei. Kai tahe mena ai la whai whakamolianga ia. Mai he te muta whona ia. Ke ta mai ki he whona ke pule ke whakamaloloa ki e puhala ki he puipuianga. So ke tamine ne manako he ke tausi e whakakoanga nei. Ke mai loga fōki he tau ke pule, ka eke ke hoko mai e matawhakatu whono ia ki loto he whonoanga he tau ke pule. Muka tika hamia ke talia mui ke lata mai puipuianga he tau tōra tangata o whanu he tau katowhaanga he laulagi. Hai e huhu ne whakakisi ke he mga hakamale, mai he matolo, tolo la he huhu. Kai whiwhiri matolo e huhu whakamua, ne talahau mai ke naka he tau ke pule ke sivi, o ke huki kumi, ke he ngangau ia. Si hai e matoro toko toro me whiwhirianga ke he pehe nā kai. Ka ko whiwhirianga hako e champion ke mga honei. Peo kua lata tonu ke huki e tau matua ke pule. Hako e tau tutuanga. Ke whakawhiwhitaki ke e atu hau tau toro he mga honei. Kua pihia tua e tuanga kua monaki lahi e tau toro ke ai. Si mai longa whoki ni ngā he tau tangata he mga honei he tau toro motu. E whakasino ia. Kamata mai tua he tau matua ke pule e whikau. O atu whakahanga mai ki he tau lotu ke tau ekarasia. Matakau he tau whata, tau whiwhini. Nga monaki lahi matoro ke poko au e champion. Ke hoko atu ke whakatu tāla e whikau lahi nei. Koe taha whoki huhu ne ki se atu me whaloala whoki ni e tauri mai he mtakau ke uaki. Ke lata ia mai tau aonga. Koe he ngoi mana tuhau e sampiani ngau ia ki whakataanga. Ke lata ia moe
tau whakatutalanga ia ki aonga tōlong. Ako i ki sia ka me halo tolo manatu, mitaki ki aonga tōlong, kai nā kai mitaki lahi ki lata ia me tau whanau i kiki. Tonga nei ki he uhu e matakau ke uaki, ko lata na kai ki he tātu ki he tau aonga, e whikau nei fōki, pe heo mahuinga, ko e whikau mahuinga, ko lata ke mailonga i nau tōlu ki mga honei. Ngā hua whakamua e whikau nei ki he kaina, he loto kaina, hako tau whai aonga, e mua atua i kaha he tau whanau, ko e tau mamatua. Puhala mua he tau mamatua ki he tau whanau, ka hoko atu mea ki he tuanga ki he tau aonga, whita ka hai whai mana i loa i tau whanau. Si muka mui e whikau he whahe malolo sino, puko matulu ka eke ki oatu ki he tau whakakoanga ia, me lari ki whakakotu ki tau whanau, ko singa hau tika hai whakakoanga hi loa. Mai longa whuki tinga hai tau whanau, ko pihia e tuanga. Tako lata tonu ke tātu ki he tau aonga moli, ke iloa mai mama whuki lau tūru e whakaholoanga he mga nei, me tuanga he laulangi. Taha whoke manako he hukui nei haniwe ke tātua e tau whakatutalanga whakalaulahi nei ke tau maanga, mo e tau lotu, mo e tau matakau i niwe. Kua kaufala taha niwe ke taha kumianga ke he tau sianga he whakakuanga HIV/AIDS me malolo sino mo i lalolangi ke lata mai tau aonga. Ko tau kumianga nei ne kua whakamdapatu ai hi UNESCO ke whai atu motu ko Samoa, Palau, Niue mo Nauru. Kua hoko mai e taha pulotu mai hi UNESCO ko Robin Drysdale ke whahi tapu nei me ngā hua whalataha me whai whakakutama pia fuki me whai malolo sino ke lata me tau kumianga nei. Ko e whahi tapu nei ne kua whakahoko e tau whakatutalanga mo loi tōlu e tau uruaonga, tau whaiaonga, tau mamatua mo e tau whanau ke mo e tau manatu hangau ki tau manako ke lata mo e tau whakakuanga pehe nei ke lata mo e tau aonga ni ua. Mai longa he talahaua ia ko e tau matakupu pehe nei ko whakataputapu ka ko mahuinga ke iloa me whakaku e tau whanau. Ko mai longa lahi ke tau kumkumianga ko mitaki lahi e tau aonga ke iloa e tau talahauanga kua hako mo e kua aonga lahi e tau whakaroanga whakaako mo i malolo sino whanawhanau mo i mahani lalolangi ke tau se he aonga ke lata me tau mo i mawhala he tau whanau. Kai pese ia koe tau matakupu koe hingoa ke whakaako me whakaako whewhe mo i kohai ke tau se tau whakaako ang ki loto he tau aonga kua lata ke whakahanghang mitaki. Koe te mena behe nei kua manako ke moa mai he tau kumkumianga mo i whakatoatoa ke he taha tuhi hokotaki ni koe amana ki tau se mo i liwaki ke he tau motu ke he mahina ha iulai. Koe taha mena fuki ni kua manako e matakau UNESCO ke langmatai atu ke tau whahi whakaako ke tau motu koe hingoa ni ka moa mai he tau kumkumianga nei. Ko mai ke whakahorgi mua tau mo i whakaako ke he tau whakakoanga ke HIV/AIDS me malolo sino mo i lalolangi. Koe tau whakaholoanga ke lata me tau malolo sino ni kua pehe taha pulotu e ke kafo ke he tau asevili kua lata ke tūmau e tau tangata ke whiawhia tua ke hangaanga mo i aiwhai tupi tau manamana tuanga. Pehea Dr. Bob Eason koe whala mana ni mua te ngangau e tau tangata hako e tau mana tupi lafki longi tau mana kua lata ke tau se. Pehea ia nei koe hana ki sianga ke tau tangata niwe ko tokolonga lahi ko mou e tau nganga soka toa tokolonga ko tau mana nei fuki ni lauia e tau asevili si kua lata he tau tangata ke manamana to kai e tau mana kua nā kai lata. Kai pese ia talhau ia kua ukala he tau tangata kai mumui tua ke he tau mana kua lata kai mitaki foki ke ono ke tau puhala whakawhiawhia ke lata mai malolo sino mai malolo he manamana tuanga koe tau mana ka tupu he talhau ia ka nā kai mai longa e tau hata kiang koe whana whakahanga he inu he tau sangawai hoko ke he tau huki si hoko atu ke nofo ai ke he masini e he pulotu nei hongo furu mawhai tangata ni we ne kona nof ke he tau masini he whalenga ngau i miru mua hoko ia si lahe whakalofa hako ki se tau numela ia. Koe matanga hua ke whakafou mai tuko e tau kawe hila he viko ke he motu mai tau kawe telefoni fōu kua liu matuta ke tau ngahua ki awasele ke whahitapu nei. Ko talahau mai e whahinga hua ni koe langia i e tau ngahua ko tau whi whakaku ha kua longa tau whakaholoanga fōki ke tau whahinga hua ke tau se mai mai ki tuai ke liu matuta ki fōki. Koe matanga hua nei ne kua whakatopia he EU ke he whakaholoanga EDF 10. Pihia ni ka hai tau emergency tau lekua tau keipol i alof te velau si pini mo amanau si i matutaki mai ka kai mo ngai ni ngahua whakamua ko usi ni ka hai wala ni hau i whamai veia ki veia ki tala mai tong si ai mo nei ka koe wala mai he whaletapu i awasere ki lotosea
ha mo tolu fa he to matutaki mai ni ha mo ha ko follow wala ko osi te e fai tong hani fai ko josi mo ni fai tong i ho ha ke hoku ki fuata fo ka me he ko ta he kilomita e tuku mo tolu ko fo ke tolu fai ta po nga hua mo tu ke na ia ke osi e vala ia he ta he kilomita ia to o to ke ta men si kai fo e mo nei ke hoko mai ki kai misi ono tu ke he ua ke tolu mahina ka uta foki ni na ia koe pitaki wewhekari keri ke muka me mawhisi ngā hua he whāna. Koe tau tangata ngā hua mo i tau masini lalahi ke lamatai ke he tau ngā hua nei hāgi ai foki ni whalo tau lawe koe whalu mena ia he tau haua ia kua tōtua poke lau iai e tau mata ngā hua whalo lahi nei. I roi au mana ki mata ngā hua tunga i tu tāra tau ki ke kumi tangata ngā hua tunga tau contractors ke ngā hua lau tō ha kai ke kua hoko mai ki e pōwhuka osi i fuata so mo lau tōru mai ka ute ngā hua ia he mga aho ia kai amanuna ki pihia mo nei ke kumi tangata ka mana whakatoko poke ni pihia ka ke kumi tangata po e kumi matakau ke matutai ki tanga hua si ka lau tōru ngā hua koe mai lau tōru ke a koe hawa lua tuku ma tōru ke i polo tānu e lau tōru mo e whaka maupopo po mitaki ki whana whakahanga ni pihia ngā hua ke amana ki ke horo mo e mawhisi ka e ngā hua ke ngā takai ke kua whai tangata pihia ke lalafi mai kai mori e numera tangata hako whalu mga hoa ngā e tō tangata e tō whai ngā hua lawe whaka mga whaoa mai longa tia kai lari ni ha ke horo ke tonga hua kai mitaki whuki ni he mga honi hako mina lau matai e kau whai telekom alo tōru toko ngā hua si pihia ni me kau vai koe matanga hua EDF 10 nā kei whakamahau ni ke whakawhau e tau kawehela hai ei whoki ni whalua wala ni kua amana ki kei te mga himua. Hai ei whalua wala ki lata mai lau mataianga ki he vai hai ei whalua lau mataianga ki lata mai tau stokesi hai ei whoki lau mataianga ki lata mai tau solar water heater kai hai whoki ni tā wala lahi koe tuku he tau lapa solar ki he tau mena ni toka he tau pūwai yosi he whanawiko e motu ka tā wala ia ne hanga kia e matanga hua ni si ringa mana tu au tō mamanaki ke he tahiko e tau nei ke tau se e matanga hua ia ke tuku e tau lampa sasa e tau lapa hio e he tau mtakawi ne toka e tau pūwai e mga honi si kai taha ngā matanga hua lahi e he ne kua mamanaki o te matanga hua ke tuku e tau lapa sola e ke ne kua ononu ke he matanga hua EDF 10 koe matanga hua ke he tau lapa hio sola fuafua e koe he ngwhuruaf tahani kua whakamali kiai tala hau e takitaki mai he mtakauna leweki ke he matanga hua EDF 10 koe tau uawhi mai hongfu matoro ni kua lata ke whakausia matanga hua nei kua tala hau he takitaki he mtakau PMU koe tōrungo fulu sto kese mai uafuru mawhaa e sola heta ni kua manaki ke tamai kai toka ni e whiwhirianga ke tuwhaanga e toko loia ke he whakatuwhono ka koe manako he whahinga hua hila he mga hone ke mai longa e he tangata he motu e tau matanga hua ni kua whakapita ki ai kai kua watu e ke tau puhala tu kia whakaholo whainene tau pele oafi. Koe whalu ono ke matangi he motu he mga honei matokolonga ni kua pehe kua lahi makaliri he motu kua tatai ki New Zealand pehe a Sean Tukutama he whahe fuafua matangi koe mga hala nei koe mga hala makaliri tuai ni moe ki sia koe lahi makaliri he pungi ini nei koe hongfuma 50.52 degree ka koe na whamhani ke uafuru ke ta mga hala pehe nei. Pese ia koe ta matangi hau kua moa mai he ta matangi tokolonga ke whahi tonga ki lalo he motu moe hawili matangi whahi uta ke whahi tonga ki uta. Ua nemo ka manaki a kai poki ke tukwhenanga ke he mai he motu a pungi ua nemo ke ute te mana tui mawhana ha kua moa e ta hukutaki makaliri lahi tuai e motu ko New Zealand. Whakausimehna ia hata tūla ta wala tang tutupu ke lata i mui awhawhini amna ke mawhala e o ke mahatapu ni hanga au tikai amana ki whuke mawhala e tau tākirikiki pi hei whuke ni me whala tau whakawanga he whala tau maanga ke he uke mahatapu nini nonofwa munini po ato nidi wata tūlu ke whalewea.